Ako me već dugo pratiš, znaš da pomažem ženama da skinu višak kilograma bez gladovanja, bez kože koja visi, da budu fit dugoročno i da to znaju i samostalno cijeli život održavati. A u današnjem videu sa tobom ću podijeliti zašto zapravo se i ja zdravo hranim i zašto treniram. Zdravo se hranim zato jer u tome uživam. Zato jer mi je zdrava prehrana finija od nezdrave. Zato jer štedim novac na taj način jer je zdrava prehrana jeftinija od zapravo bilo koje druge opcije i to je ono što učim i zapravo sve žene koje vidiš na mom profilu i koje su na mom programu. Super mi je jer ne volim provoditi sate u kuhinji i super mi je što je zdrava prehrana praktična, jednostavna za pripremu i što štedim zapravo vrijeme. Isto tako imam više energije, to mi je stvarno super. Zašto treniram? Treniram zato što ne želim da me ikada išta boli. Želim živjeti bez boli, ne želim da me boli vrat, kralježnica, koljena, zapravo sve što je danas poznato i sa čime se žene bore. Znači želim izgledati, sada imam 34 godine, želim i u kasnim 30, 40, 50 i 60 godinama izgledati fenomenalno i ne želim niti da me u starosti išta boli i najbolja prevencija je zapravo trening. Najbolji način da izgledam super i naravno zdrava prehrana nije samo radi izgleda nego radi zdravlja i to sve skupa postižem sa zdravom prehranom, sa zdravim aktivnim načinom života i znam da je to naravno dugoročno isplativije. Nekada mi se ne da trenirati, ali rezultat mi je draži nego da evo preskačem. Stvarno sam sretna što sve više vas isto to shvaća i živi sretnije i kvalitetnije.